Шандалга білзеп дерме жоқ. Пір жарынме шумыр жума бұлдарат, херце хебел бұхны де шарғыдардад. Шершінже ішлегензен меже гектар жінден туғыш бұқса елмелі. Мінле еврлық сенбетіл бұлаш шевізем күшал. Кажалдары хенде дружба тада Сюрбеева хужалық сендер дюжи, Ремис Мансуровпан нума едіва ұжымлатырмыр. Ремис Мансурович, пирен уйхирде трактор машины сасызем керлеме бұшларыш. Езір комсомольский дұры хенде чи малдан, чи пірремеш бұрмана дұхаганзем бұлдыр. Қычан дұқырға? Бұрмана тұқырмыр бұнылтымыш елде. Комбайнзаны тірслеме, тыры пақалықне, анализ сдавать тунық үшін пықырмыр, влажность уже выбирать там овлать, шамба уже паян тұқырмыр массово лапыршелмеду. Казағварға сирен хужалығын көжал кергүнне меже гектар ішінден туғыш бұқса елмелі. Бұл жұтра тада меже гектар ішінде бірділі тада бір жайышы культурызым. Перень, мен бұр площадь 6 гектар, нан 20 гектар тырбуы, шер гектар рапс, рапс хире, и 7 гектар шерулми. Илашки нумай жайын күріксен. Ремис Мансурович, кунда ебе курадыпта уйхирде сирим монашлы техника керлет. Аплабузасын езір патшалық пулу живебеде анлы узу курадыр. Ну, кунда перень рискует пульшне Олег Алексеевича, ялкучалық министріне Сергей Геннадьевича, депутат сене пызык хам ятран, руководитель я тебе спасибо галашын. Елашкы вещу гушынжа бір пиде нумай техник туяндымыр, ако и комбайн, перенжен субсидия елдемір херек процентне, и комбайн, вержен комбайн, перенжен пиде пызык пулыжу. Комбайн зен мамыр, сельхозмашины, трактор зен, вещу гушынжа бір хужалык, и хужалкара руководитель дружбы с ХПК вот у Сюрбеева, мен буре херек миллионных туяндымыр техника. Пиде субсидия нельзя, пиде перенжен малашлықшын пызык пулыжу. Сирен техника бур, шавықытрах кадр үйдеведе шекленмесе, сирия комбайнерзем, механизаторзем, шидешшиха, шиделіклехевізем. Механизаторзем, комбайнерзем, перен шиделікле шамрыка, курадыр Алексей Станиславович, Алексей Вишемеш династия, комбайнер, Александр Алексеевич Константинов, тоже Вишемеш поколение, замбикерсе Ялдан, нищета Туксагаман, мен печкеренях Ялда, Шлезе брензе обдерне и ялдай улны семье зембе, пузык нумай аджалы семье зембикерсе, и урых техники зембе пере механизатор замберге шекертура пур малашлых шлеш, шене техника ба, юрадаш техникине, пхач. Пирен көжал комсомольский торыхебе чрезвычайлы лару-дору режиме ежінже. Шавықытрах пирен Чуваш республикинде, шаксингер лару-дору режимне ежінже. Чуваш республикин пушлахи Олег Николаев. Сире шаге пырсадемесе туғышлық шине видим дюджейшак. Хаврак курадыра кунда пықсанда кына пықыр шурыл забетне. Пирен шургуне шитнерембе переде лайк шумыр чумари. Ну, цилы приги миллиметр шивате, шамба ку паянки гунку кумбекіне бұл маламар, хапыр чирімбел центнердан умайдың маскунда, тухмалы чабыр кетне хамыр шургуне кетне дырых, ну, абырш анче филик алы центнердан кая бұл маламар. Вот курапыр шумыр чуманы, тыра тыцабықсанда пиде веде, нюр булманы бе, тулзач деймәре. Шипменне да пиде шандалык. Күн выдыргыра устранытла пулны бе, момент созревания, шава пере, конечно, был урожай, челай урожай не повлияло. Мен жухле гектар жинже езер шаргурадырха. 6 гектар каларымде Сюрбеевра, пинде улчер 7 гектар дружбы ялкузял кооперативный перед. Иги хозяйство. Типе юлны лаптыксем. Типе юлны лаптыксем. Ну, Казань типел не закаламалык щук, а вот кукуруза ба пиде пирень еврлых, кукуруза нюрчук кибе усмясь, чырлуми бе. Аль тогда икимеш укос, мене нумай үзеген курыксене икимеш укос пул мас пульде зашладу. Потому что прямо укос пуштар заилдемер, икимешінде бір 1 сантиметр үсреч, хал нюрчук кибе икимеш укос радчук. Чамбада бір синаш хвырмыр селе, вика ба селе үстерне шав однолетка рандя прынде. Вырлық черлік семезір нумайды дадыры, тада візем вали шиделіклі абат хадырлесе хума пулдардыры. Сюрбеевра пирень 20 чербуш
шулдырам мырагалы үлех, синаш пинде икшер тонны синаш кудумыр, икшер аллы тонны удыба, бұрдакна проблем замбур, но шулап, халяк улым пілдірки запасами улны, уды бірге вопрос шатта пұрылды. Туртара пара бір халяк алатыртарендан, шулап, керен абат просто бірге проблем булмаламар. Шулла ял хужалық хенде ішлегенен, падем бет тюрех темеже іш пұрныштаза әлгермелі. Бұр мене де дұқмалла, сенаш силас неде думалла, шавы қытрақ берін керхизен вали шырде қадірлемелі. Шаки жезер пөшіндірі? Әбіріп жындымыр кене жүрді бір курадыр, уже бір вика овес шапса иліне синаш хывыны площадьцене уже суғалаза қадірлезе бұрапыржы тұқрымыр. Керхизене ақмашқын мете гектар қадірледір, дада мен жүхлі ларцақ варадыр, мен ларцақ варадыр езергер күнне. Керхетірізене бір шыралы гектар, ага примерно шыралы гектар, аллы гектар ғыраш, шыр гектар тулы. Жалыға площадьцене чағарашын бар, сенбек ақса ғырашын. Сирия баян хужалық ердеужіне мүлі үйдузем каныстырландар ашы. Ял хужалық продукции хағзен тірсібе қалзан пиде хурландарать, баян хигун тыры хаги пілдіркебе талнаштарзан пиде игі худ таран чакры, бір хелле юлны тырызане ултенге шичтенге сутырмыр. Шамбада патшалық субсидиян барзанда, но сақалдарақ. Ол хақсем пирізін шундарамалы материалзем хақлы, запчастям хақлы, шамбада пире евырдарақ. Хақсем бұн дегендерін кая бұлмазан пидлайық плачы. Хотя бы фуражный зерно, урба, тулы элеватора каган тулы заня в унике муништенге бұзан пире, хотя бы шамбек бұлмаз хақсене кедепір. Вот езір шыр әжібе хұжанданба ішлетір, тада шыршынже ішлеген сене мен зұнны болыттыр. Вунды қырмышсыл ішлеп, руководитель сельхозпредприятия. Мен қалас келедіне. Ял қылжалын же бір, наверное, чирлешін дезен дезе қалап, лайық кымылба. Потому что ял қылжалы бұл қашы жолақ кедепір лайық ақсем, сүргіне пұштазай рапыр. Ну, ял қылжал ішлеген үшін занят пиде спасибо қалашын. Умек үшін зем. Вырысла қалазан фанаты свое дело. И шав бір-бірінбе бір, нумай вопросене калажа бір, сүтсе рапыр. Ну, сунас келет чыдымлық. Наверное, шыржывыра мілі положение кәне білепір. Шамбада әбіріна ұнланза, мілі бұзанда чыца иртерземала, и бұрняде лайық уборка иртерземала, и хақсан берги, конечно, вот, перед шав хақзене үштерзен пиде лайық получи.